Hi, nitwa Chris Easy. Mfashe iyi time kugira ngo mbasangize ku byo namenye muri iyi minsi yatambutse. Umva nkubaze, waba ugira ibihe bidasanzwe bituma ushaka kwishimashima bya danje? Waba ugira umuriro mwinshi? Waba ubyimba inyuma y'amatwi? Ubabara umugongo? Uribwa umutwe cyane? Ushobora kwibaza impamvu nakubazaga ibyo bibazo. Ibi navugaga ni ibimenyetso by'indwara yitwa Mpox. Mpox ni indwara yageze mu Rwanda kandi ikomeje kwandurwa na benshi. Baza ngo yandura iti? Umuntu wese ashobora kwandura Mpox. Wayirwara ukoze sex n'uyirwaye, waba wambaye condom cyangwa utayambaye, usomanye, usuhuzanyije, wambaranye cyangwa ugatizanya ibikoresho n'uyirwaye. Uri kwibaza niba wakirinda Mpox? Yego, wakirinda Mpox. Irinde gukora ku muntu wagaragaje ibimenyetso, irinde gukora ku bikoresho by'umuntu urwaye Mpox, irinde gukora sex n'umuntu wagaragaje ibimenyetso, karaba intoki neza ukoresheje amazi meza n'isabune. Amakuru meza, Mpox irakira iyo yitaweho neza. Gusa birasaba ko twese dufatanya mu kuyirwanya. Tanga amakuru ku nzego zibishinzwe, umenyekanisha abo mwahuye ukeka ko waba waranduje. Mu gihe wagaragaje ibimenyetso, ihutire kujya kwipimisha ku kigo nderabuzima kikwegereye. Muri iyi minsi